Please bon ngap yang sa bahai pisai sen hakane ke channel kejuk media. Hadin ga Government of Meghalaya Directorate of Educational Research and Training kelapelai ekar sol jong kama Meghalaya Teachers Eligibility Test MTET arajar pesan jong ka luar primary level. Kajuk hi ka center ka bayo highest but lowest pass percentage ha ka opar bat ka luar primary level. Ka Dadengre ka bayo lowest pass percentage ha ka luar but upper primary level but kasora ka bayo highest pass percentage ha ka upper but lower primary level. Habang ipe ha baro khasan telik center ka amlarem center ka ba ars pa khalai ngut ki ba apiar chispa san khandai ngut ki ba pas nya pusau point hendusan pass percentage. Ka ampati center hendus pa praplai ngut ki ba apiar ars pa khandai pheu ngut ki ba pas sabu R.7 pass percentage. Kabak marah cijar lais pak khalai ngut kiba apian hendus pak arp sangut kiba pas sabunya point san R pass percentage. Ka Dadengre cispa cijar san pupra ngut kiba apiar lais pak khandai ngut kiba pas lai penyu point nyahuwe pass percentage. Ka juai sentar khandai spa lai ngut kiba apiar drius pa nyapu we ngut kiba pas nyapu sau point lai we pass percentage. Kliriat sentar san spa lai pu ar ngut kiba apiar lai spa ndri peu ngut kiba pas ndri penyu point ndri penyu pass percentage. Mairang sentar san spa ndri pu lai ngut kiba apiar lai spa nyi pun ndri ngut kiba pas ndri pendri point nyau khandai pass percentage. Mau kerwat sentar cijar san ngut kiba apiar ndrius pa san ngut kiba pas ndriu peu point r peu pass percentage. Nong po sentar cijar cispa khatsa ngut kiba pas nyau spa nyau peu ngut kiba pas ndriu khandai point iwr pass percentage. Nong stoin sentar cijar peu ngut kiba apiar ndrius pa sabu prangut kiba pas ndriu pusau point iwe ndriu pass percentage. Sora sentar lais pa san prangut kiba apiar ars pa khandai ngut kiba pas prapulai point san r pass percentage. Shlong sentar ar hajar sab prangut kiba apiar cijar san spa khandai ngut kiba pas nyabu pra point pra pass percentage. Resolve pura cijar pra penyangut kiba apiar san spa nyapulai ngut kiba pas san pa r point nyahuwe pass percentage. Tura sentar cijar cispa sabulai ngut kiba apiar drius pa khandai peu ngut kiba pas driu peu point nilai nyau pass percentage. William Nagar sentar khandai spa peu ngut kiba apiar san spa khat prangut kiba pas san pendriu point khandai r pass percentage. Ki total apiar baro khasan telik sentar kilapoi hadu khatlai hajar khandai spa se phaungut bat kilapas hadu pra hajar san spa pra phawengut ka pass percentage kalpoi hadu hendri phuwe point san riu pass percentage.